Hai menaza ting choma I zaiklum main cheu zisruk ting kum changna jang khaije matai ba mai ting chwa kiderein sa Aulia Geradling. Indiaram ge naikum gdi be Lok Sabha election bamza dui pet broge vote ngong ki sangza dui pet mime BJP gena leaders minna hangmadai mela muile Indorgo MP Sankar Lalwani ne Indiaram ge naikum Lok Sabha election bamge dui pet milang le zakat chedule pa dui pet go vote margin za lakreuze ke changreksna za kana pere le zakat chedule zai chapo changge home minister Amit Shah zai Madhya Pradesh gu tingtige chief minister Pungjabam pe Shivraj Singh Chauhan zai BJP Gujarat leader C.R. Patil I me bodu punigu constituency ge margin vote laksna pere gene dui pele zakachule zana congress gene du Assam Dubri constituency ge congress gene kanta be Rakibul Hussain ne du vote gu margin laksna za changhim re suruk pere ne dui pele zakachule zai rebereli banai wayanat gene kanta be congress gu leader Rahul Gandhi ne du vote lakchom za changring pere ne dui pele za achedule zai Vado Darage BJP gene kanta be Hemang Joshi ne du vote Lakming user Changrak the says a canapirine, dui peleja Tuesday, Noidaga cantabepu, Mahesh Sarma ne du vote, Lakming user Changring Usna Perine, dui peleja catedly. Zaindiramgu Bollywood actor gene politician Changai Zahnai Kumtingkum Changazang Kaizemedai Lok Sabha election gene Tagaire Langbapui Kangana Radnaudne Himachal Pradesh Mandi constituency ge Kantabige Congress gu candidate Vikram Aditya Singh je bugu vote margin Changrak Snaze Knaze React Seze de set gene Duin delay Zakachule Zainda Maigate Puimagze Bambe, Andhra Pradesh State Gine, TDP ge Psuite leader Chandra Babu Naidu Banai, Bihar ge, ZDU ge Psuite Chief Minister Nitish Kumar Naidu, BJP ND government je ngara deleze rogai deleze katse deleze BJP ND government je ngara deleze rogai be leisidon znain che kyu hizemingeu sumai ge Indiaram Prime Minister Narendra Modi je pechangai deleze katse delei zai loket hange Indiaram Prime Minister Narendra Modi nen znain che kyu hizemingeu sumai ge Indiaram President Draupadi Murmu je patabam gene sobe resignation letter je pechangai deleze katse zai chuna te za Indiaram Prime Minister je Narendra Modi ne changta dele resignation patabam gene sobelesi pechangai ni bachai suiza achole ju hanai kum Lok Sabha election bamge BJP NDA mena doing kiza duiwang bachai suiza nchekyo hze decide my design Indiaram Prime Minister tabam ge Narendra Modi je tein tawgai beta teudai gule zaka chedele zahnai kum Lok Sabha election bamge BJP NDA mena duiwang kiza duiwang kakdai bizegena pakachom beteuza Indiaram government je tein sabdai gudele zahnai kum Lok Sabha election bamge NDA mena duiwang baset plana haina je Rakskuiza kachum India Alliance mena duiwang be haina je himreuza kachum zai magada mena kreuza snale Zaindiram Prime Minister Narendra Modi ne patabam gina sobe resignation letter leisi pe changai be za Indiaram President ne peugai dele zakat dele za Indiaram President Draupadi Murmu ne Indiaram Prime Minister za Union Council Ministers mramzedo government kha chibe pungchu dai makta ne punuitang news office ta kigate ta zabamrhang Kam gai le zedu ka chedle zai TDP manai ZDU mena NDA ge rogai rabsoge kebe TDP mena speaker post zai cabinet minge zai home banai defense kele za che zai ZDU mena kebe cabinet madai zai finance zai railway zai social status Bihar hange kele zaka chedle kagane chunarya ka changba NDA mena TDP manai ZDU me hange ndai ko tabam tingeu gai gumei pepet kai gumei biza plamje chimilu marai dele zana NDA ge suite ze dilang bepe leader hange Narendra Modi je kalangai kakadai dele zaka chule Indiaram ge government ka chibe pungsap chudai jan chekyu je decide my design Prime Minister tabam ge Narendra Modi je tein tawgai je tenti beta tegule zaka chudle Indiaram luigine ncha je chuna BJP NDA me boze tein chugai kakadai bachai suize Indiaram lui ting komingeu that hang kakadai bige BJP NDA me bone reje teja government tein sabdai gudle Zane North East State Manipur gu court haturam bikigene teuze khamnebem ro drugs zome minna hangna ze
tingkum kreu bangge saumak ze bangra hangge kamkyu gai zai ka charangkang lakket njora hangge kamkyu gai delei zakat delei Zane Delhi excise police case gene nimlo chuna tihar jail ka bangge bangje bambe pe AAP go convener Delhi go chief minister Arvind Kejriwal ja pe pumhang imak ba pi rahangge haji snana impact kar hang bel ke beja Delhi go court haturam kinen znai nchekyu hzim ye sumai ge pe me utale zakachuli Zane North State Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saja chuna National Democratic Alliance NDA में North State State बम का चमचम मेघालय नागालैंड जाए मणिपुर के 2 लाख ती बजे इनके उन्हें जे राशि लामगे ने इंचार्ज जे बीजेपी में जे इंगी जे वोट काई को ले जका चले जने असम को चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने साजा चुना रंग क्यों गए बे नॉर्थ स्टेट का चमचम के बीजेपी जाए पुनी जे का रो में पेरे के इंगी जे वोट काई बजे पर्टिकुलर रिलीजन क्रिश्चियन में रसी रहंगे नोमाइले जका चले Zane North State Assam ge tingsia gu leija IMD mena district babam ga chamcham ge ting rahang ge rang to gai jala lei chuna tingsia begine hadui nai je bambe nogong banai kacha district ge a nai jala lei za IMD mena chona in secures disna rimai ge tingsia gu leija Assam district babam ga chamcham ge ting rahang ge rang to gai be district ramaja South Salmara Dubri Kokrajhar Bongaigong Chirang Baksa Tamulpur Bazali Golpara Kamrup Metro Kamrup Rural Sonetpur Biswanath Karbi Anglong Hailakandi Karimganj Jorhat Majuli Sivasagar Banai Saraidio Zai Timsukya District Gali Zainting Te Rahangya Rangaibe District Ramza Barpeta Dimahaso Kachar Golagat Zai Dibrugarh District Gali Zain Cheukyozi the Sedaka Changba Tingsia Guleja Ting Rahangya Rangaibe Za Chirang Baksa Golpara Karbi Anglong Dimahaso Kachar Jorhat Sivasagar Banai Saraidio District Gali Zai Babam Ksia Babam Ge Lungmra Mizan Ting Te Rahangya IMD Mene Rangai Zelali Zain Assam Ge Pasong Kaga Cyclone Remal na 3 day tauze Tuna Ting Siab Lamgene Zemana Chai Changdi Be Hang Kai Zeminyu Changdale Zakat Chudle Teti Bedamai Ge Minna Hang Sna Chai Kakadale Zakat Chule Zai Tuna Assam Ge Ting Siab Lamgene District Babam Kacham Sam Ge Lungreu Zebambe District Kreulali Zesali Zain Assam Gu State Disaster Management Authority ASDM Emenesaze Kachar District Minna Hangminyu Haduige Kyugyu Kaize Chaidile Chudle Zain Nogonge Mpuinung Chaidile Zain Hna Poine Urban Kamrup Metro District Chaidile Zakat Chudle Zai Chuna North State Assam District Babam Kachamcham District Kreu Klo Haimedaize Ringyuze Skuige Tingruize Ting Siab Lamgene Zemana Melungka Hreume Lakmadaize Changkaize Kachumpere Lali Zakat Chudle Zai Chipo District Rameze Chuna Kachar Nogong Karimganj Demaji Morigong Hozai Dibrugarh Dimahaso Hailakandi Zaina Karbi Anglong West District Gali Zesali Zaindaram ge hanai kum kreuze dise Lok Sabha MP gu election bam ge banki zel gene bamloze antalu minna hangna dui pele zakat chudle zai chaporo ge Assam Dibrugarh Central Jail bangge bambe pe Kalisteni gu leader psuite be Amritpal Singh ne du Punjab Khador Sahib sit gene antalu ze vote lakke ze changra squeezes na haike ze nkai gene dui pele zakat chudle zai chuna Assam Dibrugarh Jail bangge bambe pe Kalistani ge psuite be Amritpal Singh hangge Punjab Khador Sahib sit hangge kan tabge plane vote ngobe lakmadai je changmadai je haimadai je himre ngo changle je kacheli Zaindaram ge hanai kum MP go election bam ge hana poi japnui tingkum ngkai je mingyu genen talu je dui pen me mina hangmadai me lamuile Puspendra Saroj Priya Saroj banai Sambhavi Chaudhary jai Sanjana Jathaf Puspendra Saroj banai Priya Saroj je Samajwadi Party gu Teketne Teluja kan tadle jai Sambhavi Chaudhary banai Sanjana Jathaf je Lok Janata Party LJP banai Congress gu Teketne Teluja kan tale zakachedle za Indiaram ge hanai kum MP election bam ge dui pet bro ge ai me minna hangmadai mene hanna lang le zakachele ai ge na mai inchekyu hisi srok tingkum changna jang kaise madai ba mai ting chua ke de rein sa pau za loi gai dele pi gai za inking gai nim le ne je to dele